Hallo, hallo, hallo. Hallo, Hi Sofia, hoe gaan het met jou? hoe dank jij? Baie goed, dankie. Lekker Oh, om jou goed, te goed. sien. Ja, lang Klaas. Dis Voel soos net, lang Klaas. dit voel Ek langs sien laas. Ja, lang Klaas. hoorie, ek het nou net 'n week se vakansie gehad, so genade, ja. Ek kon er eers weer by, hoor. Want vandag was Lekker, bietjie was dof. julle daar by Umhlanga? Ja, Ag, ja. lekker. Oh, dit was so beautiful. Ek wil net gou Was jou check kinders was. saam toe nou? Sê gou weer? Was jou kinders saam? Ja, Jou kinders? ja, so kinders en aanhangsels soos my ma altyd gesê het. Ag, lekker. Alhoewel Letitia se aanhangsel kon nie saamgaan nie. Can't get in. Ek dink almal gaan vanaand so bietjie sukkel, hoor. Kom ons hou maar bietjie geduld. Dis perfek. Hulle moet eintlik maar net op die browser ingaan. Ja, so gou hier vol in. En Letitia is in die kar op pad huis toe. Lekker. Nou, ons kyk hoe werk daai vir. Waar is Johan en Ronel? Wat gebruik jy gewoonlik? Hier's Ek Ronel en gebruik is in. gewoonlik die browser. Want hy sê jy moet of jou werk Zoom gebruik, maar ons gebruik nie Zoom by die werk nie. Mm. Of die browser. Ons kyk gou. Ja. Ons is in. Hallo daar julle. Hallo, hallo. Hoe Nou, gaan dit? Ons probeer gou-gou almal wat sukkel net bykry en dis actually net dis Kevin en Jean, ek moet gou check. Ek bedoel dit nie. Niemand van julle het nodig gehad om 'n pascode in te sit nie. nee, ek het nie. Nee, ek kon hom nie op my tablet gerun het nie. Ek het sommer van die rekenaar toe nou. Ja, en skus Ronel, ek dink ek het hierdie kick-off se invite na jou verkeerde e-mail toe gestuur, maar jou regular donderdag meeting is na die regte e-mail toe. O, okay, is reg. Sal dit iewers kry. Hy sal iewers uitkom. Maar Yes. Jean, julle ouens, ek gaan net gou vir Jean 'n likeie gee, sy, want ek kan nog net Is reg. kyk wat gaan fout. Sy, hi, no worries. Uh, Yeah, and I only know this other way to get in from my friends. are you able to click on my WhatsApp from your have you got Zoom on your phone? If can you just click on because I don't see an email from you on my email, Gmail, unless it went to spam. okay, hang on, let me just okay, hold a second. I forwarded it to myself, Okay. but it doesn't have where I must click on. Okay, just hold a second. Listen, tonight is about ironing out everything, so just breathe, don't stress, we'll get there. Listen to our first video. Gulp down our supper. Oh, shame, man. Let me just try. Shame. Let's try. I'm just going to try from my phone. That might be quicker. Peter always just sends me like that, and you get that in the corner. Let's see. Okay, it's Okay, Jean, just give me your email address again quickly. It's sorry, say again. Give me your email address again, just quickly. Jean. It's Holman Jean Holman. at gmail.com. Okay. Okay, I'm sending it from my Gmail address.
Marlies TP. And I'll just say, well, it. Doesn't matter. I'll see that it's you. I forwarded your from my phone to Cindy, but that doesn't come up. Okay, I've emailed it. Just see if it comes through. It hasn't come yet. Where's the reference? Which circle? Okay, there's come. Okay. That should be fine. Okay, we'll get see you now. Thanks. All right, super. Bye. Okay, bye. Hoor julle ouens, terwyl ek julle nou so lank hier het, Letitia gaan die eerste rukkie net gou saam luister. Sy's in die kar. Ons het 'n Wildfit reël dat ons nie met mense praat as hulle bestuur nie. En ja, dis maar net vir veiligheid en dan maar sy kan luister en as sy hier is, sal sy gegaan. Sy's in die waiting room. Ja, nee, ek is klaar geadmit. Dit vat net so 'n oombliekie. Ek sien nog nie vir Jean nie, maar ons gaan nog 'n oombliekie. Ek bly 'n bietjie op hier gesin. Ja, is oké. Ek voel dit as jy al so. Lang op sien. Genade. Ja, ek kan nie hierdie ding klik nie. Ridiculous. Snap dat hy nie haar, I say joining my vat dit ek wonder of dit haar konneksie is. Hoe sit jy op Teams dat agtergrond van jou af wat hy so universele Daar's Jean ook nou. Ek weet nie hoe hulle almal. Juffrou, ons wag vir jou. Jean and Kevin, we can see you. And Letitia, we can see him. Okay, so we're all there because we're not all, but we're all here because we're not all there. Hoe gaan dit? Okay, hallo julle almal, kan julle my lekker hoor? Yep. Right. Maar ek is verskriklik bly om julle almal hierso te sien en ek wil sommer die staanspoor uit sê. We're going to talk through a couple of things, literally just getting to know one another, a couple of ground rules, a couple of just things so we all feel easy. Maar voor ek begin, Jean and Kevin, how's your Afrikaans? No, it's fine. You can talk So, Afrikaans. okay, so I want everybody to just be comfortable in their own language. So, gaan voort en praat in whatever taal julle die heel gemaklikste voel. Ek is altyd, jy weet, as mens met jou dokter praat, en met jou sielkundige, met jou dominee, dan wil jy jou huistaal gebruik, right? So, just whatever is easiest for you, please feel free to use that. Maar voor ek verder gaan, wil ek eintlik net vir julle almal sê, kom ons haal net eers rustig asem. And especially Jean and Kevin, you're in here and you're with us now. Let's just breathe in and breathe out. This is all about us. It's all about you. What's that, Jean? We said we did our box breath. You did. Oh, well done. You're going to get loads of those. So that's fabulous. Fabulous. So welkom julle almal en dankie nogmaals vir julle commitment om hierdie ding deel van julle lewe te maak. Ek is ongelooflik excited oor alles wat ons gaan regkry in net 90 dae. En ek dink ek gaan net gou begin net met 'n vinnige introduction net oor Erik homself. Ek dink die van julle wat al van die video's gekry het, sal nou al 'n bietjie gesien het waaroor gaan dit en wie is hy. Maar ja, Erik is ons founder en wat lekker is hy is actually 'n Suid-Afrikaner. Ek het vir meeste van julle al gesê, hy kom van Suid-Afrika af. Ja, hy het baie jare op ander plekke gebly, onder andere in Kanada en in meer onlangs in, hy het baie lank in Estonia ook gebly en meer onlangs in Dubai. En hy was nou so rukkie terug, was hy actually weer terug in Suid-Afrika, hy was in Langebaan. En ek dink hy geniet die Kaap verskriklik. Hy was in Kaapstad. En ek dink hy's nou weer daar uit. Ek kan self nie trek hou met hom nie, maar hy's altyd online. He's always somewhere. Maar hy het hierdie wonderlike program vir ons bymekaar gesit. Ek is verskriklik bly dat dit my lewe gekruis het.
Hy het letterlik oor 3 dekades van ondervinding in health en nutrition. Hy is nie 'n mediese dokter nie, so ek wil sommer van die staanspoor af sê, sy agtergrond kom van anthropology af, wat meer vir ons kyk na how did our forefathers live, what went wrong in the process. I mean, we developed so fast. But it's not all good. Ons sit almal deesdae met so baie dinge wat altyd beskikbaar is. Alle kos is skielik altyd beskikbaar en alle suiker en alle dinge wat daarmee, alle geprocessed foods wat daarmee saamkom, is altyd beskikbaar en lekker maklik, nee. Kan lekker vinnig daarby uitkom. So van die begrippe wat ons terug na hoe het ons gelewe voor al hierdie baie dinge. Wat lekker is van Eric is he's known for translating complex science into practical behavior-based strategies. Eerder as rigiede dieetreëls. En ek wil vir almal sê wat al gedieet het, ek was al op elke dieet in my lewe gewees. And we all build up a diet mentality van ons mag nie dit nie en ons moet dit so doen en wat ook al, vergeet van al daai dinge, maak jou kop skoon vanaand van hier af. Wees oop vir verandering en die woorde wat julle my verskriklik baie gaan hoor sê, just trust the process. Ek wil vanaand julle almal aan mekaar voorstel en dan wil ek net gou deur 'n paar goedjies gaan voor ek dit doen. So ons het vanaand vir Ronel en Johan van der Merwe wat 'n couple is. Soos julle kan sien, hulle saam op dieselfde hokkie. For Jean and Kevin, hulle story, and they can tell us how long they've been together. For Letitia is my dogter, en ek meeste van julle weet dit. En vir Sophia, en Sophia het ek raak gekuier deur, ons is altyd baie lank, ons het mekaar by Mosaïek Kerk raak geloop, maar eintlik is Sophia is een van my tall clients wat baie lekker is, en ek is so bly dat jy nou hier ook is. Net vinnig oor ons vergaderings, net by show of hands, is almal van julle okay nog met ons donderdag aand 7 tot 8 sessies? Julle kan maar net kop skud ook. Everybody okay with 7 to 8 on a Thursday? Super. Okay, en almal van julle is hier en julle is op Zoom, wat vir my sê julle is gemaklik daarmee. Net 'n klein bietjie met Zoom etiket, ons gaan dit maar hanteer soos 'n vergadering, maar ek wil dit lekker gemaklik hê. Hierdie is julle sessie. Ek verkies as julle kan, behalwe nou vir Letitia wat op hierdie stadium in die kar is, maar as ons gewone normaalweg ons sessies het, ek sal regtig verkies as julle die hele tyd julle video's aanhou, tensy daar iets is wat gebeur, there's always something that can happen, en daar gaan geleenthede wees wanneer julle nie kan nie, maar kom ons hou dit as 'n reël, dat ons mekaar op video's kan sien, dat ons kan lekkerder gesels op daai manier. Ek gaan, hallo, okay, ons sien nie baie goed nie, maar is okay. Ons kan regtig maar dwarsteer unmuted bly. Ek is heeltemal gemaklik daarmee. As jy 'n vraag het, jy's baie welkom om enige tyd in die rede te val. Ek dink net die maklikste manier is julle almal gemaklik met julle reaksies onder op die skerm, your reaction buttons where you can raise a hand. Well, I'll tell you what, will everybody quickly just raise their hand so we can all see it? Not a thumbs up, but a raised hand. No, don't know how to do that. Okay, so Jean, just have a look at the bottom of your screen. There's a little react button with a heart. And if you click on it, you get all kinds of options. Okay. And you'll see at the bottom, there's an option for raising a hand. So there's a thumbs up, yeah, but there's an actual option that will raise a hand. See if you can see the raise hand option. Yeah, there's one there. I mean, that's a thumbs Just up. below it. Little below your normal. I think were you seeing your thumbs up go a little lower? Ek wou dit sê. Hand up, like this. Just click on it. Is that have I done right? Yeah, I'm not seeing your hand yet. So let's just try again. So just do you see an option that says raise hand? It's a hand that looks like this. Oh, that. Oh, okay. Yeah. I found. I got it. Okay. So just, I mean, I'm sure you all know, but just if you don't know, if it's up, then I'll know. Please keep it up until I've given you a chance to speak. And then when you're done with that, yeah, you can just lower it again. So all good with that. Fabulous. But I would love you to participate as much as possible in these sessions. Hoe meer julle gaan deelneem,
hoe meer gaan hierdie sessies vir julle beteken. Julle wil regtig nie die hele tyd net vir my sit en luister nie, right? So, kom ons gesels en ons kuier lekker saam. Die ander ding wat ek net wil sê oor die sessies, ons gaan baie hard probeer, baie dankie dat julle almal op tyd is, ons gaan baie hard probeer om op tyd te begin, as julle 'n bietjie vroeër die tyd daar is, daar sal 'n waiting room wees en ek sal julle inlaat. En asseblief, ek gaan baie hard probeer om julle tyd te respekteer. Ek het altyd meer tyd. So, as julle wil lekker gesels, ons het al, soos wat ons gemaklik raak met mekaar, gaan julle agterkom, soms wil julle 'n bietjie meer gesels. Ek sal altyd vra as die tyd op is, tyds op, die wat wil bly kan bly, so daar's altyd die geleentheid. Maar ons probeer om dit klaar te maak. Ek dink beplan maar vir die uur, want meeste van die sessies gaan maar na 'n uur toe. Daar is gewoonlik baie om te gesels, baie om te deel, so beplan maar daarvoor. My agenda tipies vir elke week. As ons begin, ek het gewoonlik net 'n kort introduction, net om vir julle te seker te laat maak, waar is ons in hierdie week, watter week is ons by, is almal by. Deur al die detail vir die week te gaan, en dan is dit regtig 'n check-in sessie, so ons gaan oopmaak vir almal, jy kan check-in, jy kan van jou hand reis as jy reg is, daar's nie 'n volgorde nie, daar's nie 'n pressure van jy moet eers te gaan of laaste gaan nie. En dan so teen die einde, dan hou ek 'n wrap-up sessie, het ons net weet wat gebeur die volgende week. Julle weet nou al, almal met dit wat ek met julle gesels het. Tipies sal Erik vir julle op 'n Vrydag sê wat gebeur die volgende week. Nou, ons sessie is op 'n Donderdag aand. So baie keer weet ons nog nie regtig wat op die Vrydag gaan gebeur nie. So, en ek wil ook nie altyd die aap uit die mou uitlaat nie. Maar ons sal dit so week vir week gaan en net kyk hoe loop dit. Baie dankie vir almal. Ek het dink ek van almal gesien op die groep, Brunel en Johan. Ek weet net, julle is ook op die groep. Ja, Sofia, was jy al op ons WhatsApp groep? Ek dink ek het nog nie van jou gehoor nie. Is jy? Nee, ek het nog nie van my gehoor nie, maar ek is daar, ja. Jy's daar. Okay, fantasties. Die belangrikste op die WhatsApp groep op die oomblik, dit is nou maar hoe ons begin, is die medical waiver. So, asseblief, as jy hom nog nie gelees het nie, gaan lees hom net rustig deur. Is niks snaaks nie. Dit sê maar eintlik net dat jou dokter is prioriteit nommer 1. Ons gaan nie per dokter probeer wees nie. Ons gaan nie teen die reëls gaan nie daai. Everything that you're doing with a doctor's advice or guidance, that always takes priority over anything that we say in WildFit. We'll also never give you medical guidance. If you are under a doctor's, as jy onder dokters voorskrif is, always check with him first before doing something. Ek gaan nie teen enige van daai goed ingaan nie. Okay, die volgende ding is dashboards. Het julle almal julle welcome emails gekry? Dashboards by uitgekom? Has everybody had a chance to log in? Okay, Yep. We'll go through your experience just now when we're checking in. That's great. It's really this I mean, we fell into it a little bit quickly, en dis alles my skuld. Ek vra om verskoning, want my vakansie het op 'n weer tyd geval. Gewoonlik doen ek 'n week 0. Ek doen hierdie gewoonlik net so 'n bietjie vroeër. Maar ons gaan rustig hier in hierdie week ingaan. Get familiar with the platform. It looks a little bit different. I just have to tell you, it looks a little bit different from your phone to your laptops. So just decide where you're most comfortable. Honestly, when I did WildFit the first time, I did absolutely everything from my phone. And then kind of found out that it looked a little bit different on my laptop. Sometimes the kind of panel to the left is just a bit easier to navigate. It might be a little bit easier to get to your videos or whatever on the laptop, but it should be quite straightforward. A couple of things for this week. There's a starting point worksheet. There's some measurements. Okay, so this is really, I think the only thing that's really serious right now is, please, and thank you for those who've submitted. I've seen some of it coming through. Marlies, we've did it, but I didn't send it to you. I said, don't send to my coach. I mean, it sounded like what we'd already discussed with you. Do you want them? Kevin and I. Yeah, it's lovely if I can share it. I don't get to see it because of the whole Poppy Act thing. I won't get to see it if you don't share it with me. So van die van julle wat nog nie gedoen het nie, as hulle vra share it with your coach, it sal great wees. If you're not comfortable with it, it's fine also. It just helps me to help you better. The emails coming to you.
But yeah, I've always said don't share it. So No, that's fine. If you can, I mean, if you want to share it with me, you could probably at some point go into it and just like even like a screenshot or whatever is easiest for you. If you want to share it, and then you can just share it with me on my personal WhatsApp. You don't have to share it on the group either. okay. Die ander wat regtig belangrik is, ek wil gou net daardeur praat en ek dink ek het dalk een of twee foto's al gekry. Is julle before fotos. So dis regtig belangrik. Jy hoef dit ook nie met my te deel as jy nie gemaklik is nie. Weer eens, dis baie nice as julle dit met my wil deel. Maar dit is verskriklik belangrik. Soos wat ons hierdie program gaan julle baie leer oor small victories. It's not always about what the scale says. In fact, the scale is literally just one piece of the puzzle. And really not the most important piece of the puzzle. You'll see so many differences, so many changes, so many transformations, but it is so good to do the photographs because you'll see a lot of those things in there. Ek het my vorige groep ek gaan kyk hoe lyk hulle gesigte net op Zoom met dag 1 en toe ons klaar was. Dis ongelooflik. Dit is so 'n verskil gewees. Wat ek vir julle wil vra as jy die foto's neem baie duidelike foto's. Jy hoef nie jou gesig in te ek sal graag hê jy jou gesig op een foto hê, maar as jou lyf voldoen, jy wil nie jou gesig by nie. It's all good, jy kan van hier af onder toe neem. Dis fyn. Maar wat ek wil vra is ons gaan 3 keer foto's neem, net 3 keer. Aan die begin, somewhere in the middle en iewers aan die einde. Probeer om die foto's presies dieselfde agtergrond te gee. So staan voor, ek sê altyd 'n wit deur of 'n wit kas. Doen dit in klere wat vir jou sin maak. Asseblief dra klere, okay? That's very important. But something, if it's a gym legging and a gym top or whatever, iets wat jy kan sien, wat jy wil weet wat gebeur met jou arms en jou lyf en jou maag en jou bene en whatever jy oor bekommerd is. So neem lekker soos police file, een properly van voor af, jy jou hele lyf kan sien, een van die kant af en een van agter af en dan een van jou gesig. En dan kan jy dit oplaai, weer eens die dashboard sal vir jou presies sê waarom dit op te laai, en as jy enigstens vashak, you can always check in with me. And then I just wanted to advise you that there will be, in somewhere in this week as well, there's a goal setting workshop, and we'll talk about goals in detail. And Eric will talk about those goals in detail as well. Now, there's no specific format like you've done your assessments on the system. So I'd love you to just all start a document for me. Iets met korttermyn, mediumtermyn en langtermyn doelwitte. En dis letterlik, en Eric gaan praat oor 'n success tableau en 'n rock bottom ook. So ek wil net gou-gou 'n bietjie deur die terminologie gaan. En daar's iets soos shallow goals and there's deep goals. Now, I mean, shallow goals might be, I want to fit in this dress for a certain occasion, right? Voel baie shallow, it's net so belangrik soos enigiets anderster. 'n Dieper goal mag wees, ek wil eendag as ek ouer word met my kleinkinders op die mat kan speel en nog kan opstaan na die tyd as ek daaronder was. So, whatever it is vir jou. Dis vir my stukkie weg. Sorry? Sorry. No worries. Die korttermyn goeders, wat wil julle hê vir nou uit die program uit vir hierdie paar weke, langer termyn of medium termyn in die volgende paar maande? En dan, hoe sien jou lewe? Regtig gaan sit en spandeer 'n bietjie tyd en sê vir jouself, wat is dit wat ek wil hê going forward? En jou success tableau is iets wat jy regtig, as jy lus is daarvoor en tyd het daarvoor, go and do it in maybe a little PowerPoint picture with some photographs on it or something from Pinterest or whatever. Maybe it's how you don't want to see yourself, how you want to see yourself. If you want to do it in photographs, some of us might be more visual. Some of us might be more like theoretical, writing things down. So wat ook al dit vir julle sin maak. Alles hier bly privaat. Ons gaan niks deel nie, tensy aan die einde van die dag, as jy iets met my wou deel, 'n testimonial met jou before and after, that's absolutely doable. Maar jou privaatheid dwarsteer it's completely guaranteed. En dan die laaste paar goedjies net, even tonight's session is dit word opgeneem. Ek maak dit beskikbaar as 'n replay na die tyd op YouTube. Ek sal altyd vir julle die link stuur, of jy nou hier was of nie was nie, ek sal die links op die groep stuur, so jy gaan altyd dit daar kan kry.
It is very easy if you can, because WhatsApp is just such a lekker platform to share and communicate on. So if you can, and I think Jean, if for yourselves as well, if you can load your WhatsApp on your laptop, that might be easier for you. Anyway, what I will do in the group description, I don't know, you've probably all seen in the group description, I've already set the link to your dashboard. So if you ever wonder where to get it, that's where you'll get it. If you're not sure, you can all ask me how to pin this whole group chat to your home screen on your phones, so that you never have to wonder where to find us. Ek sal altyd op die dag self vir julle herinner van ons vergaderings op 'n donderdag. Jy sal altyd die link weer daar kry. So you never have to stress to say, oh, where am I? Where am I going to find the link? Waar is die volgende goed? Ek gaan met julle baie detail deel, soos wat Erik deur die goed praat, ek sal vir julle opsomming stuur, maar ek is nie 'n ou wat julle I'm not going to flood you with information, okay? I feel that this WhatsApp group is there for us to share, but not to like become your life. That's just who I am. I just kind of do the necessary. Maar julle is baie welkom om enige tyd enigiets te vra op die groep, en as jy nie gemaklik is op die groep nie, vra my op die individuele chats, it's okay. Die laaste goeders wat ek gou wil sê, from where we are this week, if you haven't listened to the first videos, don't stress about it, maar ek wil vir julle baie mooi vra, moenie agterraak nie. Week 1 en week 2, Food Freedom weke is nogal intens. So, daar kom video's elke dag, hulle is nie almal so lank soos wat Erik se welcome video was nie, maar moenie agterraak nie. Kyk of jy elke dag net by dit kan bly, kyk of jy kan die nodige doen wat daarvoor gevra word. Kyk of jy by is teen Vrydag, dat jy weer kan in jou volgende week inkom, want anders te raak het net 'n bietjie, ja, is net nie lekker nie, as jy voel jy raak agter. Aan die ander kant wil ek ook vir julle sê, ek weet nie hoe julle almal nou voel nie, ons gaan nou met ons check-ins begin, maar ek weet dat daar waarskynlik van julle is wat so reg is hiervoor. It's like, I couldn't wait for this to start. Hierdie is nou my ding. En ek is reg daarvoor, en ek wil net, I just want to be perfect, right? And then there's some of us, it's like, well, I just didn't know where to start. Ek is besig, life took over today. Ek het eintlik nie tyd gehad hiervoor vandag nie. Met in my besige skedule inpas. Dis ook okay. En dan staan van ons wat so tussenin is, wat so 'n bietjie van die goed reg het en party nog nie heeltemal reg het nie. It's all good. It's all good. So breathe, enjoy, and just we'll get through it step by step. Moenie probeer perfek wees nie. Hierdie gaan nie oor perfek wees nie. Daar's nie punte vir die beste of 'n medalje aan die einde van die dag vir die beste outfitter nie, okay? Doen hierdie ding soos wat hy vir jou pas. Geniet dit net. Ek gaan net gou deur my volgende stappe lees. Ek gaan net vir julle, ons het eintlik daardeur gegaan. Read and review the medical waiver. Complete your health assessment on the dashboard. Please share the results if you can with me. Complete your starting point worksheet with your measurements. Submit your before photos. Complete the goal setting workshop with your success tableau and your rock bottom. Your rock bottom is dit wat jy wil vermy in die lewe. Ek kan vir julle sê wat ek wou vermy het, en ek moes bietjie daaroor gaan dink het, en iewers langs die pad het dit vir my baie dieper geword as net my aanvanklike ding. Regtig geëindig dat ek gesien het hoe swaar my maag gekry het, en ek weet genetika speel 'n groot rol, en ek wou nie daarby uitkom nie, en ja, that was a big motivator for me. Dan is daar 'n opsie om daily check-ins te doen. Ek weet nie of julle dit op julle dashboard gesien het nie. As julle deur julle dashboard gaan loer gerus daarna. Die daily check-in vra so 5-6 vrae. Dit vat regtig nie lank nie, 5-6 minute op die langste. Maar ek gaan 'n bietjie in detail in. En hoe meer detail jy gee vir my en vir jouself, hoe meer gaan jy kan trek hoe lyk 'n dag in jou lewe. Dis ongelooflik as iemand vir jou vra wat het jy geëet vandag, dan sit dalk ouma eier vir ontbyt en 'n slaai vir middagete, en dit is so maklik om te vergeet van die stukkie beskuit saam met die koffie in die oggend, of die ekstra koppie koffie in die middag want ek was moeg, of ek het iewers gestop en gou by Starbucks nog 'n koppie koffie gekry, of ek het 'n muffin gou afgesluk want ek was haastig en ek moes net iets eet. So as jy dit kan doen en kan deel met my, dis amazing. Ek kan jou ook beter help. As jy op 'n stadium begin agterkom, maar ek het stuck in a certain area, or as ek kan daai inligting gebruik en regtig vir julle daarmee help.
Ek wil vra complete at least one a week. As jy kan elke dag vir die eerste ruk, hoe meer jy kan doen, hoe beter. Ek weet nie almal kan alles doen nie. En dan die laaste, maar die belangrikste is donderdag aande wees saam met ons. And that is me for now. So, kom ons kyk gou-gou. Wie wil eers gou-gou met ons incheck? En as julle incheck, ek het baie dankie vir die wat al vertel het hoekom julle hier is, maar deel met my asseblief en deel met ons almal waar julle is, hoe julle voel vanaand, wat julle al reg gekry het, wat julle oor worry, alles. En julle kan met julle hande opsteek as hulle kyk who's going first. Ademan starting. Put your hand up. They said it's an open mic. Okay. Well, that we go. Jean and Kevin, who's going first of you two? Yeah, I can go first. So I'm feeling a bit overwhelmed by this process. Firstly, that welcome speech by Eric, it was like a long speech. And then now this afternoon talk was also like, it wasn't just like quick listen. I mean, you got to sit and pay attention for half an hour or however long it was. So I don't know, is this every day that it's going to be half an hour or an hour of your evening devoted to this process? Okay, right, like Eric said in his initial video, he's given a lot of information purposefully because he really wants you to know where he's coming from, but no, it's not going to be that intense. Yes, the first 2 weeks are slightly more intense, and Jean and Kevin, because you are kind of focused on the food freedom part, it might be a little bit more intense than what you expected. From week 3 onwards to about week 12, because we're doing 14 weeks, from week 3 to week 12 vir die res van julle, dit raak definitief rustiger, en waar jy seker kry waarskynlik 1 video 'n week, Vrydag, okay? Die laaste 2 weke raak weer 'n bietjie besig, want ons summarize, ons sit als by mekaar en ons beplan hoe ons die ding verder gaan vat. I think, Kevin, what I would do is find a little gap. I mean, when I started, my coach used to say to me, cancel your Netflix. This is what you're going to be watching for a while. So find a time in your day that's easiest for you, whatever it is. It might be, I mean, if you wanted to switch it on when you're in your car and listen to it like it's a podcast, because you don't have to watch it really, you can listen to it. Or maybe when you have some quiet time, maybe, I don't know if you can put an earphone in your ear and just listen to it while you, I don't know, doing what. I used to listen to it while I was in the bath. That's the only time I had. I would soak in a bath and listen to it on my phone. It's a bit of a long bath. You can become a little bit pruny towards the end, right? But no, it is going to become a little shorter, so don't stress about it too much. But for the beginning, it might be a little bit longer than you thought. So Jean wanted an accomplice to do it with her. So that's why I'm sitting here. And I think, like, listening to the talk and that, I can't say that I'm fully engaged in the way Eric talks, but he's got a lot of good advice, and he's got a lot of advice. I think he talks very well. So, I'm sort of looking forward to, I don't know, but documenting everything that you eat every day. Well, that's going to be an eye-opener for me. And I don't know if I've slipped up on anything, but when I looked at it today, I think I covered everything. But Brilliant. For me, it's like routine. I mean, I have 4 slices of bread that I take to work every day. I have a plate of jungle oats every morning, and then I have supper. So, yeah. But I think it's... But you have a packet of chips on the way home. Sometimes I have a packet of chips, yeah. And Jean's not even there to watch you, but she knows all these things, right? I want to stop. I tried. I have to forage at night, and then there's nothing to forage in our house. Yes. Even at the Vita, you know what I mean? Anyway, yeah. But yeah, I'm sort of He's committed to what I've said to him, you got to, you know what I mean? Put your mind into it, otherwise what's the use? But you know what, Kevin, you know what I really love is that you're just honest about it, because that's the whole thing. This is not about pretending anything. It's like, I think what you've said about Eric is very true.
the nice thing about his videos, it's not irritating. It's not, it is easy to listen to. Yeah. I also had Francois, my husband's, feedback on the videos when I just did it the first time myself. He would just kind of just listen and say, oh, dis interessant, wat's daai? I thought I knew a lot before I started WildFit. I tell you what, I've learned so much. So it's really, really, there's so much to learn. And it's just interesting. So just see it from that perspective. And thank you for having an open mind. And you know what, just try. I always say to everybody who joins me, I meet you where you're at. And we do the best we can with what we've got. You'll hear that loads. So please don't feel like you're not committed or whatever. If you can't do whatever, just, let's just do as much as you can. The more you do, obviously, the more it's going to be beneficial for you. But thank you for sharing that with us. I think that's amazing. The last question is, where did he do that recording? Because if you look through the window, it looks like he's living in a jungle. And I'm just curious to know where he lives. So he's lived in so many different places, but one of it, he's actually spent a lot of time with an African tribe. He calls it the Hadza tribe in East Africa. Where he records that stuff. No, that is probably a proper nice background most of the time, isn't it? Oh, so okay. So yeah. It's not like his home or his studio or something. Okay, I got it. Yeah, in fact, and again, he travels a lot and he might do some of these things while he's traveling. So it could be all over, anywhere, everywhere. Thanks very much. Yeah. Awesome. Thank you. We're so excited to have you, Kevin. In fact, I love the fact that we've got more men well, we actually had a couple of men in my previous group as well. This is so lekker want dit gee verskillende perspektiewe. I love that. So Kevin, while we in your house, Jean, can we switch over to you? Yep. Actually, I just said what Kevin didn't say. I know that, but nobody else knows that. Kevin, just quickly tell us what you do. By profession, I'm a school teacher, but currently so I was supposed to retire when Edcon folded in the beginning of COVID. I was supposed to retire at that point in time, but then the Fashini Group bought Jet, and the Fashini Group asked us to do the data migration out of Jet into the Fashini Group, which we did. And ever since then, they've been giving me contracts. So we build and maintain the data warehouses for the Fashini Group. So all the reporting, all the statistics, all the numbers, that come out of our system. So we tap all the data from all the systems, put it into one place, and then disseminate the data. So I'm in data warehousing, business intelligence. Business intelligence sounds too fancy. It's okay. We've got more IT related individuals in this group, so Kevin? they'll all nod and they'll know. Kevin, Yes. how long have you been working for Edcon? For Edcon, I know. You started in 1989. Yeah. Oh, yes. 89? Teaching Edcon, Which department are you working? Where at Edcon? Yeah. Now. No, when you No, were there. when we started that time. I used to work for them 88 till about 92. Yeah. I was in the IT division, but in the salaried division. You were with Drew Kennedy. I was with Drew Kennedy and Francois Turin in those early days. Francois Turin, yes. Yeah. Okay, so we Okay. actually work together. Klein wêreld, né? Always a small world. Moenie Ja. skinder nie, want iemand gaan van iemand ken. Ja. He's my first manager at Edcon, Francois Turin, and Howard Yeah, Deary. I was actually under Bruce Harris. Oh yes, yeah. He was in charge of all of us, Bruce Harris. Yeah. Yeah. Ja, sê, lekker. Nou Ja, ken ons ja, mekaar ja, sommer ja, beter. A Awesome. lot of revisions at that time in Edcon. Yeah. Ja. Anyway, yeah. So, Jean, before I can actually just introduce, Jean is actually my BSR lady. And for those of you who don't know BSR, you're going to get to know BSR. It's called Body Stress Release. And I'll say no more about that. I'll let Jean tell you the rest of what she's busy with and how she got involved.
Well, I met Kevin, I also was teaching. And then I worked a little bit in television. And then I went back to teaching. And my last school was a charter house, which is now Pinnacle on CR Swart. And no, Christian de Wet, sorry. And that's in 1999. I'd had back issues. Ugh, Tolly Oosthuizen wanted to do a fusion. He said to me, "You can do any of these funny things, my girlie, but you're going to have this back op." And I said, "I'll know when I need a back op, thank you." And I did physio for 18 months. It helped a lot, but it always was the same backache that came back. And a friend said to me, "Go and try body stress release." And there just happened to be a practitioner that started in Little Falls. So I went to Sam, and yeah, just slowly but surely, things changed. I mean, from lower back, then I had a bit of a frozen shoulder, but it's as things unlock in your body, you just go through the process. And that was I started BSR in 2001. I've been going for that every month of my life since then. I have no backache, no issues, no anything. I did the course in 2005. We had 3 months later, Kevin and I had a hell of a car accident with our kids, and I fractured my back in that. And the doctor in East London said to me, "You don't let anyone in Joburg operate on your back. Your original herniation, L45, isn't even there." So that's it. And then I've just had a practice since then. And people come for backache, neck ache. As soon as stress overloads in your body, everything gets a little bit, I always say, you make throat from throat instead of the other way around in the loop. So, yeah, I now work 3 days a week only. And I am trying to get an art course going. And yeah, Kevin gets 6-month contract by 6 months. That's how we, since 2020 was that year. 2021, our 26-year-old daughter was diagnosed with breast cancer 2 weeks after her wedding. So we've been through that journey. Yeah, and we're going to be grandparents in September with our youngest, first grandchild, yeah. So yes, when we heard Eric, what is his name? Eric, say tonight, get off the floor. I was sitting there thinking, oh, I hope Kevin's listening to that. And Gina, how are you feeling about the first couple of days? Are you just getting started and everything? How are you feeling? I'm keen to see. I mean, obviously, I do. Because of the field that I'm in and everything else, I know all a box breath and all the things but it's actually to do everything all the time. You know what I mean? It's one thing for everything to be stuck in your head. It's another thing to stick to it and I'm disciplined. I mean, the only diet I've really done is that 28-day diet, and I've stuck to it. I didn't do a raisin wrong, but also I haven't really had weight issues. But I can just, as I said, I'm in a little belly, and I just watched my mom. And I have none of those things. I mean, I really am healthy, but I do some days feel a little stiff, or I know that I'm maybe eating too much dairy. I can see, you know what I mean, things like that. I just want to have an awareness, and I think just to write it down. Even today, I thought, I've got to write it down tonight, then it makes you not have it. It's amazing how the whole behavioral aspect of it is just, it's fascinating. It really is. You just become more conscious and aware instead of just thinking, what can I eat now? What can I eat now? Or, I'm bored. Let me find a sweet. Or, you know what I mean? Absolutely. Yeah. Well, thanks, Jean. We look forward to learning from you as well as we go on. That sien baie uit daarna. Baie dankie. Who wants to go next? Jy gaan. Hallo, Letitia is by. Daar's 'n gesiggie. Sy. Okay.
in my hand. Ja, skiet julle, ek was pad huis toe, ek het huis toe gery, want hierdie maandag was 'n blou maandag van nout. So ek het nou eers by die huis aangekom. So okay, Pops, ons gaan gou-gou, right. Ekskuus, wat is ons besig? Ons gaan jou nou 'n kansie gee, okay. Wie Ek wil sal volg? volgende gaan. Okay, nou toe, Ronel en Johan, ons is ene ore. Ja, ons sal maar sien hoe die dinge gaan. Ek bedoel, my hele beginsel is wat ek sê is, ek moet seker iets doen om in daai rigting. Dis nie vir my maklik nie. Maar ek moet ook sê met die ouderdom saam het die dinge maar net opgeloop en so aan en gewigspiral en al sulke goeters. Daar's nie maklik om te sê jy probeer iets doen nie. Dis nie die teerstellingsvermoë en alsoan is maar bietjie laag. So ek hoop om so bietjie net meer beweeglik te kan wees. Ek kan regtig doen om bietjie gewig te verloor en so aan. So dis nou waarna ek uitsien. Lekker. En hoe het dit vir jou gevoel om aan die gang te kom? Het jy al kans gehad om bietjie na enigiets te kyk, Johan? Ek het so bietjie na die video's en goeters gekyk, nog nie ernstig nie. Dis net ons moet 'n malhuis met die werk en so aan. Dit is ja, ek sal maar bietjie moet tyd afskaal om dit te kyk, maar op die stadium het ek maar uitgestel tot ons begin en dan sal ek begin kyk wat ek kan doen. Okay, dis big fun. Dit is hoekom ons vanaand gesels om te kyk hoe ons hierdie ding vir onsself kan maak werk. Ek weer eens, ek as vroeë oggendding nie werk nie of op pad werk toe ry, ek weet julle ry die werk en julle werk baie keer van die huis af is maar net om vir die eerste rukkie net 'n tydjie te kry. Miskien sit in plek van jou series die aand, of miskien dan maar 'n halfuurtjie in te bou. Hy gaan dalk vir jou meer beteken as die series in the long run, of dalk as jy in die bed gaan lê met 'n oorfoon in die oor, net gou voor jy gaan slaap, rustig luister, wat ook al. Maar ek dink die belangrikste ding is kry miskien net 'n roetine in die eerste rukkie dat jy net kan bybly. Maar ek's opgewonde vir jou, Johan. Ja, die beweeglikheid. Ek kom nou net van 'n yoga klas af en ek moet sê ek het 'n week vakansie gehou. En die beweeglikheid is nie hele weer wat ek moes wees nie. Ek voel of ek 'n bietjie moet stretch vanaand en of ek 'n warm bad moet gaan neem daarna. So ja, dit is maar 'n ongoing story. Maar ons sien uit daarna. Baie dankie. Ek bly julle saam hier op. Ronel, hoe voel jy? Ja. Nee, ek moet sê ek voel ek is reg, maar dit is op 'n malle hele tyd op hierdie stadium, so ek is so tussen die twee, hierdie kant toe en daai kant toe. Ons het die video's geluister, ons het nog nie die dokumente en goeders ingevul nie, die vraelyste nie. Ek het dit actually ingevul, maar nog nie ek wou eintlik gehoor het van die submission, moet ons dit terughou of Ja, maar as hy reg is, kan jy net maar laat gaan. As wat klaar is klaar. Iets minder om oor te worry. Maar nog nie die measurements gedoen en die daaglikse opskryf van wat ons eet of nie eet nie. Nog nie gedoen nie. Ja, as al hoe vinniger jy dit een keer vir jouself kan doen, hoe vinniger gaan jy agterkom, wow, okay. It just puts your focus back on it. Dis nogal dit voel als na werk. Ek weet ek begin dit ook. Dit voel na jou dag is klaar vol en hierdie voel of dit net nog bylaai. Maar gee dit kans. En ek weet dat julle dit almal in elk geval in julleself invest daai ekstra bietjie tyd. It's gonna pay off for you in baie dividende. Dit is reg. Enige vrae, Ronel? Enige bekommernisse, enige Nee, ons sal net bietjie, ons gaan nou, is dit volgende week? Nou, Einde volgende week gaan ons bietjie weg see toe, maar ons sal ons rekenaar goed saamvat, dat ons kan video's luister en kan join. Ek dink nie het behoort 'n probleem te wees nie. Ja, weet jy wat, ek sê altyd vir almal, die belangrikste ding is dat WildFit, it's a way of life. It's going to become a way of life. So of jy nou moenie bekommerd wees oor 'n vakansie of 'n verjaarsdag of wat ook al nie. We'll find a way around it and a way through it and a way how to incorporate this in your life going forward.
So, dit's eintlik lekker. As daar sulke goeders gebeur, is like, okay, bring it on baby. Kom ons kyk hoe gaan ons hierdie ding doen. So, dis lekker. Waar gaan julle vakansie hou? Ons gaan sommer af Saltraktum met die karavaan. Roan hardloop vir die Comrades, so ons is sy support team. Oh, wow. Uh, Awesome. Maar dan gaan ons bietjie vroeër en bietjie langer na die tyd. So, is julle daar vir 'n week? Ja, net van donderdag tot die volgende Saterdag kom ons terug. Okay. Okay, maar jy het nou 2 donderdae daarin. So kyk maar hoe dit gaan. As jy kan inskakel, dit sal baie cool wees en as dit nie kan nie, laat my weet en dan maak ons 'n plan. Ja, ons dink ons sal daarop. Super. Ons probeer plan maak. Ons maar net die netwerk daar, maar ja, ek moet in elk geval, ek kan nie niks doen daar nie, ek moet bietjie werk ook so. Damn, dis nie 'n manier om vakansie te hou nie, maar okay. Okay, Sofia, jy's nou al van die begin af, heel eerste in en dan loop jy al amper tweede laaste praat, maar. Dis verstaan nie 'n glad nie probleem nie. Hallo julle almal. Ek is Sofia. Ek het begin met die program. Ek dink my groot rede vir dit is die een is om energie te kry. Die ander een is ek sien hoe my ma sukkel. Opstaan en net om te loop en so aan en dit is vir my nou nogal dit is seker nou al vir 'n jaar wat ek daarmee journey om te sê dat wat moet ek doen om nie so om fiks oud te word. Ek gee nie om oud te word nie, maar ek wil graag gesond oud word. My een skoonpa het altyd gesê dis nie oud nie, dis die derdom wat daarmee saamkom, maar nou so ek moet sê ek sien ek dink ek het nou gaan my checklist ingevul en dan daar soos 'n hoe het jou gemaak voel dan ek het nie eens gedink hoe voel ek nadat ek geëet het nie. Ek het weer gewerk of ek het net gesit en werk terwyl ek geëet het. So ek dink is daai awareness en daai being present en te dink hoe 'n mens voel. Ek dink dit gaan nogal vir my 'n journey wees om dit op te let. Yep. Definitief. Ek dink dit is omtrent die grootste ding, Sofia, wat jy nou jou vinger opgedruk het, is awareness. It's all about awareness. Dis hoe jy voel as jy eet, hoe dit wat jy eet jou laat voel, dit gaan baie interessant wees. Baie oogoopmakers. Ek hou van eet. Verskriklik baie. Ons het groot geword met baie eet. My ma het altyd verskriklik gebak. En ek dink ek is 'n streseter. So as ek stres dan wil ek iets eet. Ek sal opstaan van baie werk af en iets gaan soek om te eet. So ja. Ja, en weet jy wat, maar eet moet lekker wees. Dit is 'n groot deel van ons lewe. Dit moet ook nie voel asof jy moet nou sê maar ek gaan nou nooit weer lekker eet nie, asseblief nie. Dan was ek lankal af, ek kan julle dit vertel. Ons moet lekker resepte uitwerk. Daar sy. Dit gaan ons definitief deel. Sofia, sê gou vir almal, wat doen jy? Ek werk op die oomblik vir Pepkor, so ek help met die bou van die nuwe bank by Pepkor en ek is die compliance officer daarso. Tisha se ore prik op, ek sien. Okay. Baie dankie. Enige vrae, enige bekommernisse met dit wat jy nou al gesien het? Nee, ek dink ek vat dit pas soos wat dit kom. Ek gaan nie stres daaroor nou nie. Dit dink ek is die beste manier om dit te doen. Okay. Nou toe, last but not least, Letitia, ons is bly jy is by ons en rustig. En ek weet jy het nou al lekker met ons gesels op die groep, maar vertel gou of ons waar is jy en hoe voel jy? Kan jy ons hoor? Ek dink Letitia is die koneksie is Bevries het. net gevaar laat weet dat ons haar nie kan sien nie. Kom ons kyk gou. Ja, die netwerk kan maar soms kom of gaan. Sy sal seker nou agterkom dat sy nie, kom ons sit net daar op die chat. Well, that can happen. Sy sal seker nou weer join. Ja, sy. Nee, was in elk geval nie ernstig nie.
Okay. Wel, if all else fails, dan sal ons volgende week 'n bietjie meer met haar opvang. Dat sy. Tish, kan jy ons hoor? So ek terug. Ja, los maar die video af sorry. as jou koneksie nie goed is nie. Dit's okay. Mag gesels gaan met ons. Nee, ekskuus, ek sweer dis wat elke keer gebeur, maar as my wifi weet, dis my kans om te gesels, dan sal Ja, ek dink hou maar jou video afpop, so ons gaan jou nie anderster kan hoor nie. op die hoe's dit? Beter. Ja. Well, kind of beter. Maybe not better. Okay, kom ons sal haar weer 'n ander keer 'n kans gee. Shame. Dalk as sy nou nie kom inloer. Ouens, in 'n geval dit gaan gebeur, dit is nie 'n krisis nie. Ek wil net vir julle almal sê baie dankie vir julle tyd vanaand. Ek weet dit is nou 'n ekstra keer in hierdie week wat al klaar baie besig gaan wees. Ek hoop dit laat julle almal 'n bietjie gemakliker voel. Dat julle almal mekaar ken. Ons gaan mekaar nog baie goed leer ken. Sterkte vir die week, vir elke dag. Kevin, I hope that you find that those couple of minutes or half an hour a day, make it count. And if there's any questions. Sure. Ja, daar. Okay. Is daar nog enigiemand anderster wat enige vrae het? Dis ekskuus, ons verloor jou baie, so ek weet nie ons gaan sukkel om jou vanaand te hoor. Wil jy gou weer probeer? No, apparently not. Ek begin. Nee, ek dink nie dit werk nie. Sorry julle. So okay, ons sal met jou opvang donderdag, okay? Okay, guys, ons is min of meer by tyd in elke geval. Ek dink ons het alles gepraat oor wat ons wil. So baie dankie. Hoop julle het 'n baie lekker aand verder. Thank you. Baie dankie. Marlies, wil jy net kom? Marlies? Yes, ek sien. Jy het gesê jy het die link na die dashboard ook op die WhatsApp gesit. Ja, as jy kyk op die WhatsApp groep op die as jy gaan op jou WhatsApp groep, net gou daarby uitkom. Op die as jy heel bo op jou skerm waar hy sê Wildfit Uni, as jy op hom klik, okay. Dan sal jy sien hy gee Wildfit Dashboard Login Challenge, so alles, en jy kan maar oopmaak, ek gaan meer detail ook vir julle daar sit, soos wat dit nodig is. Jy gaan ook sien, daar's 'n link na jou daily check-in toe. Kan jy hom sien daar, Ronel? Ek sal vir julle 'n screenshot neem en op die groep sit, okay? Kan julle almal sien wat daar is. Dan kan jy sommer direk daarop klik, hy vat jou direk na jou check-in toe, jy nie nog te wonder hoe om daarby uit te kom nie. En soos wat ons aangaan na sekere van die detail toe, sal ek vir julle direkte links op die groep ook sit, okay? Baie dankie. Makliker dit is, hoe beter. Okay. Goed. Lekker aand julle. Baie dankie. Bye. Bye.